Onyamidi onyanadi ovintiasie. Yeah, that fancy do ase. So they are cut through back. Nimwe mu nyina ache. Nso enda uba still. Tinyami shesha mu nyina baako. Abna ba pa be gine dwa wo free NADOM HERBAL Center e na abayi. Enuro ahodo e wo ho. Ene ne ye we dipadua mu no. Ono ye ba be di hu nkomo. Ba fefe me mu akwa abayi. Se bibia boko. Nyami adom twede mo den se tro konkron me da. Se jami siesia. Se kutu. Save. Enyo mu die ni bia. Why say? Me da. Ye hwe enura wa dwama so ne ye. Sabe pepe. Ebusa no pay me din chef in NADOM HERBAL Center. NADOM ye produce na fa X-Vein mixture, na fa X-Vein capsules, and na fa so na fa lady clean. When a friend is small but mighty. When a man budget so say o say ye. Na fa lady clean 100% natural. Feminine hygiene wash NADOM yankasa and na yakwaye makotiti ndua haban ene ndua hini ye dia fa fidie mu ahohoro ho aye no krojin doctor fo kukudam ene agina fidie ho dia haban aye ndoi kama e woni tuom fefefe asawa ehye ho entu behwe kakra egu asawa nim na dia akɔha mekira wodi be sha himfie ho menu aba sa himfie ho na keka wo enso abegu himfie ho no moje ho anje before and I say after a menstrual cycle no aya na agya wenka bi wo ho no mo a make sure say won sabeka nafa lady clean we no aya purely herbal unko yuzu wie enkonko ni akira sem bia dabi siesie ho na ye oba sima siesie ho na himfie ho no mo ente enya kwese kama Impempia me can say men are attracted to what they see. Say na mini eba can say me why fei na bia cameraman hu mi fe na odeba ko boss na nya obeko ontina ho. Mmema bebro me hit and run no. E na sometimes anyo mo photo. Ahimfi ho no mu nkoyi a sister obeja ho no makọ. Entent na ho ma o kanya oka. Entina ho nya hwe han. Omo aye toka wade show mo no mo nche ho. Yes sign checks akese de mo no omo nche ho. Ye de omo co trips no omo nche ho. Ahụ fe ye ma na nya oka wate. Make sure someone sabeka nafa lady clean for sisi ho no honom enya kama to da bi sound say eh na lady dia na wono ho abrante enti ho jai nafa lady clean o sisi ho enti pobito na efsisi ho no honom enya resource kama e bia infection no na chesa aja himfi honom aboso na say wo wie ye no wo pese osanso siw da dem set say akola mo no na nafa lady clean be hwaboa na esisi ho kama so ho keka wo senso na begu ho se nsu egu so na egu no sebio eden kan boni bi enenam wo person sanso su da dem a secret nani nafa lady clean ebesiesi ho kama de ama pempi na na meka se bibi sha se edan ho adi ewo nipadwane ni akai na hye no so se ewo moja ni mu ente wo se wutu ase se bio en carbon efira himfi ho no eba menua ba akwadwon so na chese dwonso ne bank tenkete na sanso ete ya wo no ewo system nim ewo se wutu ase obetu ase a obehia nafa X-Vein mixture ene ne capsules nafa X-Vein mixture ene ne capsules we no benom na infection no de wo system mu de afra ojonso ni na aba bese ne akwantanta ho na nya nhwe ha yendroi enye na pharmacy shops and herbal shops ewo krom ha bebia no kwa obenya bi ato kwa so pe nafa lady clean nafa X-Vein mixture ene ne capsules first sales ho senya betumi aye oba sima kama no san no na nasha na henema no tutu tatai no kopie mu ahimfi atimi se baby aye den adadin baby aye den aye fine ti sesi ho na wa ho sesi no endi mu o toriga kese hye o to ntada kese hye na wo to we ni bonya de aye affordable betumi atoto bi na FSC ho kama nafa lady clean nafa X-Vein mixture ene ne capsules fanambe na efre 053 11 56 556 053 11 56 556 053 11 56 556 send your how ni tbia no fabadam NADOM HERBAL Center say eya wo say o menstrual cycle no ena entumi ensisi so say bibi ekire wadwen so abasan bi tete wo
Wonye okay, wo ya depressed. Send your how ni tie bia no. Fa beda NADOM HERBAL Center. Yo mo abotre, ndi papa nso de fa no kwa. Ye de be ma wo. Na send your how ni tie bia na ye firi ho no mom e de ama. Obi bi sa na fa eczema measure ne capsules yi. E mema de wo mu ana ane. We ye be ma betumi anom na fa eczema measure ne capsules na ma na ye ba we de onka ho. We onka we ye for man nkwanti man na ye kombo miensa no. Ba be ma ne de eczema measure ene capsules infection no e tete o. Minya be ma akogya features okwadwon so a obechim say ye den na dwonso no ema ye dwonso de ya wo no wachim da bi enkonkochim well so you relax na dwonso na kasa den e flow na wo dwonso na wo feel say dwonso na se bia kem wo dwonso na be mem e yohene wo ho na so be mem ekeka wo ida se insufite bi anase moje bi kwa di dwonso ne echi e ba bi ho dwonso ye kwa bo na wonya drippings na insufin be mem e ba entent na wo na anya enhwehan UTI measure urinary tract infections no so sense na ho na ye enhwehan e ba kwa show rubber entina ho make sure say won sabeka nafa eczema mixture any capsules bi e be hwa boa na etu ase e de amadwon so ntentem odwon so na che say wo Philippines wom say dem di kan no entina ho make sure say won sabeka nafa eczema mixture any capsules na hwemboa na entu infection ase emfa emma infection at na so che tu mu abema no fombo say na shrink na efon kohwem na anoni na esesa kala enso be gu be ma na no entina ho make sure say won sabeka nafa eczema mixture and then the capsules na hwemboa na entu ase emfa emma fa number yi na efre 053 11 56 556 053 11 56 556 kana shanenso say apomodin pawo hoyi ema asetena pa entimi don tena ho ema yare engine pedua no emoso abra NADOM HERBAL Center ye dindu papa say aba edwamanso NADOM HERBAL Center na yete won kano abrana awie ne kasa nti na yese eno ano no nti ye bowra pharmacy ne herbal shops bia mu nso bi ebenye bi ato eno ano no ne no mo so de enye de ne small but mighty ni bi small but mighty ne ni ene ma ne boje so se o se ye siesie ho kama ala se kiti so adwuma e bo ne me say esese wo be use enye kasa tente we ni se ekutu enye mu de ni bia opa bi to ne fe siesie ho kama na yi infection ni na fe mfiri ho mfama sa e da se me number ni bi 053 11 56 556 053 11 56 556 o de se na etie bia no frɛ na yen yo ha no enfefi ho enfa ema na se nsuo no e ha dream pa de bia meka se be edu ni de e ha dwen nsuo ni to top area no emmo enti se wo si pants ni underwear na mesre se obeto so na heat ejina mo hye de sa obeto ase no na heat kakra ejide mo hye ne sa betumi na infection efiri wo ene mema no so mo use water closet WC na obema no to WC na no use na to ano na obi akọ use dada na nipa no infection na se bia ebi kakra so a be ma no to anu atumi na infection ni bi firi ho enye ndem nko na betumi nya we ye nyoma nkitinkiti da betumi na infection efiri mu tinum mo hwem husu ye fama ye nya se ye to ye do nti e ba ya na de do ni popo anchechana de bia o se etumi kire okwan ya betumi prevent no what ya say nti no ko use water closet na opa so wa de mkita open so betumi the tissue iden afafa no ansa na watena so e ma no so betumi de tissue ni bi akata ho kakra ansa say nsuo no ebogu ho no mo a obetumi enya infection e de free mu nti no e to ndo na na esanso ye de e tumu fo sani a ebetumi esi ano e de amaye nkra no so kosko enwanu mo ma no mo kosko no we de cute fine enye ne bag mu kese to bi ma no ya so wo senior high school no nya infection emu ya pa wo ko fedro no we to bi ma no na onfa nko we crowd shen mu a okay capsules no so no ma okay to bi ma no no onfa nko ti ma no enom de hin e ma no benom we ni na we training we no de on we no be insert wo hwegu cotton ni mu ase net cotton hye ho dada we de bonus esan to bi ka ho ale ase no hwe ka de bi de o de siesie of fine era se papa NADOM HERBAL Center na yete won kano medi afia amankwa tamaklo